kanamite tu kala hin tangkhul mu nalkhat esanten Jong news channel dungle podcast so a ko Jingjeng akamakuna hungpot do thucheng chu eho kukite sei sitna demna oimona thu ho thungei lo ta in seijing galkipana pana hitia hi Chief Minister Louis Enberin deilama thulela hin seijinga asang kesar kitipahin tuchung thawai boina thu ho hi adei dan lam ta in ama ho zatmi tangkhun ho panpi na in thu a seijin atho sei ho hi ahung viral the jengen ngai no mi jong la han ima banwa itabang isu ki diule iti bola phaham ti ho hena dingin news interview ama thusai na khat ga ngai masa urti Naga ki MLA sina assembly da tawba ngamdabne na aina naga mo ina sida tawrage abako so to very clear adum kaino tawbiro hojik moi gi mi ani sigre sidem se paw phajana hana lobby khyo adu lodringe da sonda NIA da tawgani khotina do de KUKI singna maite mayam naga mayam phu gi ba ha ki du de NIA de pi khrabra gari gi adu lawde adu ngasi mi ani sigre mangre habi gi tamak NIA da direct oina bigini habi du de pharene siriba mi do karamba mi na tabno habi do hana ti tokse hojik akhoi area ni akhoi di pawloi na phang hojik leiriba mi do India na drone da thaba khopa ge agent oina thamba gi ra ko ado makhoi Aadhaar card lebra electoral card lebra leitabra do hada khoi thitopa ma chang hojik ki hairiba thawai KUKI gi area sangkai se da makhal ani hum lei number 1 Burma de gi laraga poppy farm tawraga leiba electoral document pai da ba kampu leibini ko proof leirabani number 2 moi gi sibai Burma gi sipai haiba KNB BDF haibu do adu gi mi sing do training piraga adu da leibani ba number 3 India na mi tharaglaga drone gumba pahanba khohanba gi agency asik makhal ahum se 3 types of these people. One, Burma de Gilarga, Gaini Tauraga Toba, without documents. Aduga number 2 da Moigi BTF KNB go. See the training period Nomai Piraga Leba, Ahum Sumba Indiana agent oina Thamba group ahum se people group ahum section ahum se layaba. Ozana miam lay have sigi proof on lay phajan lay adu di operation chang sena pharakan adu hoji lak chage ba hojik siriba mi do kanano phajana thitopio Aadhaar card lebra electoral card lebra haibudo hayengmak asigi inquiry committee ama hana topio ba hoji lay akoina paw tabu kanda adu maina Burma di laraga document leitadana lolaga leba mi ne ba jungle da shib ne ba oh adu ko mayam le mamang da su laikre mayam da su adu da mi hathi bade ki kapi de document aso na puki bani hojik mi sikhi bado phajana son of magi date of birth mapa gi ming khun mingi ama phajana hojik detail oina ama hana pbio ba asil layaba sil leina adu akhoi khange ba adu kumba hana thito tringe da Burma gi mi ama se da laraga sibudu bo madu gi tamak da NIA da khoina thijangani ex gratia pi gi very shameful Burma gi mi tu di maram leitrasu sida passport paider di ma visa paider di sida changba yaroi erigi dama Burma gi mi ama sida laraga permission leita changba mi siba mi dubo espresso pi gi ne lothopno aduga adungba mi dubo mafam leitan NIA da thijangene tori asonda maite civil ama maram chan angang nupi phakiba jiri da kaina tawkiba kampopi da army gi manak da chalaga sikiba handawa chora chambu da magi umda chappa da hatkiba mayam dudi kari tawraga leye sida tangkhul handak mak amma phubiraga tawriba dudi expressa pira bro adu magon da phuriba culprit sing dudi book tawra bro what is this very shameful aman hi cha asailo na pen hi tuchung ukhul district nga siakai thelang boina adia thawai lang boina thua eho kukite lang amang ho jingjing ka mini tuisima chi te ni alung damsa ki mu na chung thua Manipur Chief Minister in athite insung ex gratia dangka laksom thum piring ati thule amani that ho koi hi hedo na dinga NIA ho achung thu khol sa na dinga thu asai hi anung kila do a thu hi adi ta hi ti a het chen labo abol dinga nge na na nei na hi awan hilaya interview abol na ba asai ho la atupi dom pe na asai ho chu a hi le naga mele ho assembly asai ngom lu hi in ken hilahin seitangi atin
tua ama hon mini thina to e atiu hi phaten athu hi hol masaw he jangpena enai ho thu holdinga angan si jengo hi adi theipoi atin ahi le kuki hon mele hole melong naga atha ho hi tuge hi enai koma athu holdinga kisei kipi hitam ipidinga chichu kisei lo ham ahi le tua mini athi e kiti teni jangpena NIA kipijeng hi apha e ahi le amani hi kohia hoilaya kuna hungham ti ho hi ki khul hitam ke ho hi agam mi a area mi kahi ze in kahi upe ahi le amani hi India in ejena akoyu hi ham ipiji ham ti ho hi het masana pha hi tua kisai thawai KUKI sankhaya hin thilni le thum umin hi akhat na chu Burma pana hunga poppy farm kanile bola hung document zawlowa he chithu hi proof zong kane hi atin ani na chu ama ho sipai ti chu PDF le kene bi ho sipai hilanga ami ho hi training apiji wa hilaimuna a hi ve atin athum channa chu India and mi en sola adronu khoile le a mangchadinga angan si agency khat hi ve tin jong asai na hi aman asai bena chu hichi approve ding na deule amuna chiute kawe sa ding na hi ve ahin hichi thua hi inquiry committee khat simdo ding anga ye masanga jong hiti a hi an umsa hin to a hi ama te ni hi koi kho hi aham akum izat ham apamin ipiham abon chan amsa penin details ta in hin pim masarben hichi ho hetu masalowa foreign mi khat hilai mu na hung thi a athu hol chen lowa jang petna NIA api do wa ex gracia CMP wa thil abolo hi za cha ta hi government kom langa kuna jong chu ama ho hi visa nei lowa passport nei lowa hunglu theilobu hi in ahi le hitia permission mulwa hilai mu na hungjeng theiji ngji hi ex gracia api wa NIA ho athu hol sa jeng theu ham asati le mehlai no mei jirilanga ke man hole kampopi langa army ho ko ma chi a thi chule tunai cha chuchanpura aina chi pa atha pa ho chu tuge ya ipi abol pi wa hitam tangkun ho khat awo paw jong chu ex gracia api o hitam book abol hitam kibol nahi za chat het lo ham tin long hang za za jeng na hi hichise chu ti ta lovin video a kimu akap nu lim jang chu video lu a hitai chi jirilanga David the ketha na video chu a hi ati god asai chailo wanga hi a intention chu hi chu hi a hi Sanjan bane Joyশ্রী moina thakalibo photo do hanai all photo ni munupi ama kablaga leibado hana David haiba ma yalaga sikre haibagi mama kapdo adugi photo ni hojegi mi asiba ni thakalibo photo do so hojegi asiba du nate ado hana atopa ge landa sikibi photo ne loina le proof le adugi area de akai crowd work loina report le to do hojeg sikhe haibado dead body do aina Honorable Chief Minister da aina appeal taujari madugi dead body do rims ki mok ta amda purapyo rims ta mok ta hana mok ta purapyo postmortem hana tause adu that is the rule that is the system asanke sir hi hitia hi mehlai ho news interview dunga a hiti khon le le wanga hi azad mi ho tangkun ho ta injong ama ho gama thu asai thailo na dinga TNL kiti ho tangkul nagolong ho ama ho tangkul kelai khon na la a asang pen hon jong social boycott ana phone khumo hi in tu masam rep na yong chu Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM tia asim keloi khom na a acting president a panmun atu sa ama tabang rosan phileng kiti khat Christian khat hi namang cha a eho kukite gal jowa patna demjing ke khat tu chun hichi organization asim chungthu a hi kito mo ke hona chu an hikit lonin hi rosan philengin hichi organization asang ki sarin asip organization chungthu asina achu hichi organization jong hi mini mithum web umna organization khat hi hichi adu uda alo ki pun khomna hi tia athu sei na chu social media dunga chu viral ma ling chu an hi in
Om dan chu eho CSO sola a Michael lamza thang group thado impi Manipur international thado impi kiti ho tabang organization dana chu Roshan film chun asangke sarin ato namuna kuna ahaisa je achu hitia chu a organization chu anasia hitia chu na ho sit chu na hikit ni hi hitia hi mundang danga jong wado theitalo wa uma phaya mantipu khrila chu rehab center abol na munle e sante newsroom ho ki kala abo hi hin kho aman a hitan hi cho hi asaya kuna birenin abol theilai ta chu amale Michael ron thang hi alak lak api hlona kukite dona abo akam anaman cha hlon ne hi in hitia hi amani ana kiwa chu ana hikit hlone na hi ahin kamani mana hitia thu heto lowa news interview ho a azo sei jingzi hin atu sei adi lo dan mi pi het san dinga social media ho la amin pha pu dingwang adei pon ahin nampi ngai luta mi to mai ta khanen ama thu sei na ho hi adi lo dan ahin khol do in ahin ta langin chule organization sim Indigenous people from Manipura alamkai chan khompi te ni chungto ama chunga FIR na bol khomta bin hi ama tailowa khateni chu ahi le amin hlon Mr. Chinau chung makan ama hi tutu a president panmun atu hin khachu Mr. Ramtahung Niaumi ama hi general secretary panmun atu hin ama ho thumi Manipur chief minister Waikhem chan koma azo zo wa hichi organization min mangcha lekha anase wa athiteni chu pa ma kuna hunglu mi dana asayule ex gracia thu asay naw to kisaya FIR abal khum ahi bin hi chukidle ama hon thawaya atha te niu let thangboi mang lun kimle let then khugin bai te chung thu ngo na ane na thu ba agam mi ahi ve sana proof wa dingin amani electoral roll ahin hol ro pi uben mu thein ahin ta lang wen hi amasan let thangogin bai te Kamjong district Thawai KUKI village ama electoral roll hi gawde masalewhan ama hi 43 ungyar constituency partner Thawai KUKI village serial number 482 father's name Kai Paulun Kim house number 26 age akum hi somli leli hi hichi lit thangogin baite hi Indigenous Peoples Forum Manipur Chief Advisor Asangke Sarin Impact TV channel discussion hour Burmese citizen hi tia blind ta a zum sonale ngo na asim chu adi poitin akisein chule le thangboimang lunkim Thawai khomi Kamjong district hi somgile group cycle assembly constituency part number 33 Chingdai Khulen village serial number 31 father's name Kai Paulun Kim house number 5 akum age somthomeli ama a details apena wachun lit thangbangmang lun kim hi Thawai KUKI area a tui pipeline asempe na tangkhul thingnoi hon athatun ama hi Chingdai Khulen village cycle subdivision kangpuk pi district nga ko na tua achen na ajinu te khu Sangkai village ukhul district nga hi chenga hi in let thangboi manglun kim jong hi asang ke sar thasei na to akimat na ima cha umpoi tin hiti hin approve np bin hi asang ke sar hi masanga jong chu hiti a hi social media ho atu sei thep lo le di lo ji a jong hi e ho langa CSO joint forum of 7 kiti jep 710 jong FIR na bol khomuba phat chom khat jowa ngai dam na thuma FIR bol hon akile la do wa angai dam chu ana hi in tu chunga ama thu sei ho hi TNL hon PR ahin bol chale mete alliance kiti hon thu su ahin bol jong hi mi kidnap ki bolo ma do na dinga tia ama ho mitha thu daiwat bol te te na dinga hi adu ada lo ta hi ama sa pe na pang jingjeng hi ubin hi tua wang hi athu sei ala sa ho hi wal mo monga hi tan iti sehen lang ngaidam thumjong le jel alu to ka hi adi lo na
ki het loading hi jail hun sa te ding ahung do ting jong le custom dung zuya slam sa kitna lai dinga pha chu hi tan hi ahin i ho mithlam chengin ipi sei jong le han nam thu hi ting le politics a ki ngai hi jin tua hi popular government izop mole MLS hola chingmei ronga Manipur Assembly a pan alaki tawin aneu pena Michael lam za thangjong ibet da naw mang deu kit hichibanga hi esan mei thei hole asang ke sarong ilam kai hogun vet dom ding long sit dinga thula na in nei kit deu inam sung din mo no hi sei thei a hi tapon nam me pi chang ikilung tu ngai mong tai ki hi a chaina dinga ikitep naw hi sa wetin tunia dingin hi chan hi sa utin chen hin chai ta hi ti ve